Waduh, oplangan ya euy. Sepi euy. Aduh, pancot euy. Ning jajan we ah. Aduh duh duh duh. Beteng geus ngaburubuk euy. Ah, kencot hayang jajan. Tuh pelanggan euy. Sepi warung teh. Bangkrut atuh kieu mah. Pancot euy. Hayang jajan. Ah, jajan we ah hina. Aduh, geus kencot euy. Aduh duh duh duh. Beteng geus ngaburubuk euy. Hayang jajan, hayang ngemi aing mah hayang jajan ah. Ka Mamang Sandy. Si Be buka warungna. Jajan hayang jajan beteng geus ngaburubuk. Euy. Ah, kencot hayang jajan. Mangkat be jajan. Kenang naon jang? Aing kencot hayang jajan. Oh ya ini ya. Teh sang jajan we. Aku Kang Mamang Sandy. Oh, ayo buka. Duh, aing geus kencot euy. Budak, tungguan ayo bareng jajanna. Kalang tungguan atuh dak. Tungguan. Kani. Mana kan nih Wimet jajan ka Mang Sandy? Heuh, jajan. Wis kencot ya. Ini kencot aing bukan yang beli sarimi. Oh, ayo. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, jajan. Ayo atuh jajan mah. Atas rating kumai. Menurun. Menurun 100%. Mang, balik mang. Jajannya yang pilus. Mang jajan sarimi. Cenah tadi siang yang sarimi. Oh iya pilusnya yang mana mah? Nah yang pilus. Ram jadah siap teh. Pilus atuh, enak mah jamanna teh pilus lagi. Ah, tuh pilus ya. Pilus lagi. Ai Mamang Tony. Nanti kok gorowokan coba di dia. Tadi lo ke mana? Iya tuh mana? Tadi ke gorowokan ngomong, sekarang jadah jadah di situ. Ke gorowokan, Aisyah. Wow, Aisyah. Yo, meureun mah ieu garuda kacarosna. Iya. Oh, oke orang jadi garuda meremah bareng. Beunana nih, Mang? Pilus be atuh kami mah. Daek naik pilus. Mali coki-coki kada? Sewaya bak. Cung, Jajan coki. Ada jajanan makroni. Makaroni. Kapan sekali yang yo jajanan pernah mah yo. Makaroni kata makaroni. Bermerek makroni. Ya mang bayar? Yo, aing mah traktir si Tomai, Anton. Anak tak duit. Ulang 10.000 lah. Yo, Mang yo. Kalau Ngota. Anak. Aduh, kemblekeun we zaman keur roket tah. Kasih kan apa? Ya, 10.000 kan tawang. Emang yura yo. Ya, nu kita. Ya, nu 10.000 tah. Iya mang jujurna. Iya. Ari si Mamang. Ai Ram jadah sia teh. Aing mere duit
aing mah yuk. Duit bang, harusnya duit bermerek. Dasar tukang warung gak ada akhlak lo. Eta balik kena eta aing mah tangis jatuh tah kali kena. Aing mah teh jatuh tah. Ya main lo. Ayo balik ah. Ayo pula balik. Untung orang jajan keren dia. Nah aing mah ieu. Gak ada akhlak. Tukang warung ada akhlak. Dasar tukang warung gak ada akhlak, Pak. Ada jualan ke 10.000, datang 2.000, jadi 5.000. Atuh ayo balik belah. Ayo daripada di gitu.